ini boya dulu rupcang hasta do Kodakpuria Railway Account Office re kami kapten onala do Chennai area Tiruchirappalli ado node hej tainong achkage nyelena unia blood pressure high huyuk kada ando ondege railway main hospital hena Khodakpur un badayena ye ade aima lekana IVP mante je badayna kidney miten huding gitaya a miten do latu ado mone huilena koy do menda janam rea dos te onka latu kati hui dare gaya menkan din din te ado nyelena je kidney do miten badij ena onka kate ran kate ge nuna serma daho huilena pasej khan to dise bang huyuk kana je 25-30 bachor pasej khan nongka ran kate ho mujhe redo ona bangal lena do dialysis ehob ena turui serma se yai serma gan dialysis kate tahe kana hafta re bar sing ado niya jokhe ho odege kami khojir Khodakpur ge orak dur kiring kate ode tahe kana ar dekan dialysis to hafta re bar din
ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱦᱚᱸ ᱰᱟᱭᱟᱞᱤᱥᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 13 सेप्टेम्बर ताक दो उनके डॉक्टर को मेन केदा नुई दो इमरजेंसी रे भर्ती हुआ नुया लंग्स रे कफ जमा कना उन खन गे खड़गपुर रेलवे मेन हॉस्पिटल रे इमरजेंसी रे भर्ती ताहे कना एन हिलो खन गे उनिया दो एन हिलो खन 23 तारीख 13 सेप्टेम्बर खन 23 सेप्टेम्बर इनहेलर माने दो जहां नेबुलाइजर वैसे ताहे कना और ऑक्सीजन मिसेन कप को खर्चायदा और वैसे ऑक्सीजन एमाय कना एनखान मुचाद दो ओनागे और एटा आजार को दो बांग ताहे कान तया ओना रगे नोंका होइना 23 दो नोय बागिया बोना आले घरंज रे दो अडी दुख रे कथा जतो कन हुडिंग बया ताले और उडीगे लहाते दिसों किदा अडी दुख सदरदा